Jérémy Chilombo Titumba demain Bonga Mabeka Bonga c'est qui? Quel est ça? Dunga Kipeko Dunga Kadri Mukela Elia Nzala Après Elia c'est Nzala. Mbala Lukusa Alfonsia Lukusa Asumani Tambi ya mboka Nzala Emmanuel Yeye asokota wana. J'ai déjà appelé. Mukanya Kamanda. Paluku Kaongia Chungu Kabwiku Yonan Bobe Ebona Ipai à toi Irabi Kimwani Kedia Jacques Makwela Kadiata Henri Makie Sepeka Constant Makie Sepeka Constant Mbeka Masengo Tambwe Fiston Kisimba Kasongo Marco Cheka Matondo Begi Matanga Yoko Mona Oya Landi Yoko Mona Nani? Mandungu